रन्जन सारा गमारगोना गमारला एमएलए इलेक्शननि सिगां उदां जागोना जाला खेबनै खेबथाम हियारिंनि केन्सेल আমি অনুরোধ করি রঞ্জন दैमारि ওলাই আহক ইও মানুবাই কয় ভুলটো সবরে কয় रन्जन सारा एमएलए इलेक्शननि सिगां गमारगोना गमारला खेबनै खेबथाम हियारिंआ केन्सेल जालांबाय বিপিএফ দলৰ যেটো দিছপুৰ চলো যাত্ৰা এটো খুব পজিটিভ আৰু बिटिसि सेक्रेटारिनि लांगोनानिफ्राय दिसपुर सोलौ बे बाथ्राखौ आसामनि गेदेरमाफ्रा बा दिसपुरनि सालायगिरिफ्रा गिदों खोमा प्रमद बर'नि समाव प्रमद बर'नि खुंथायाव इउपिपिएलनि खुंथायाव दिसपुरनिफ्राय बिटिसि सोलौ होननाय लोगो लोगो जोंनि बर'फ्रा गाबनो गोनां जादोंमोन गिनो गोनां जादोंमोन गोजांस्रिवनो गोनां जादोंमोन दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानाय बिपिएफ पार्टिनि नाजानायाव दिसपुर सोलौ बे बाथ्राया आसामनि गेदेरमाफ्रा गिख्रंदों खोमा হেলিকপ্টার বগা কালারের একটা আহি আছে হেলিকপ্টারা গুফুর কালারনি फैगासिनो दङ दहाय फुङाव आंनो खबर हरदों नंगौ हसा কোকৰাঝাৰ টু কেলেপুৰ যোৱা ৰেল লাইনটো উদ্ঘাটন মানে ফাউণ্ডেশ্যন কৰা এইটো মেইন এক নম্বৰ এজেণ্ডা বাকী আৰু আছে বিটিচিত কিছুমান সমস্যা আছে ইয়াৰ ওপৰতো নিশ্চয় চৰ্চা চলি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচত হওক বা দিছপুৰত হওক বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে চৰকাৰ হিচাপে কি উপহাৰ দিব পাৰে নিশ্চয় চৰ্চা চলি আছে মই যিমানটো জানো বিটিচি ৰাজ্য হিচাপে খুবেই উপকৃত হ'ব ছাৰ নাই বিটিচি বাকী ৰাইজ হিচাপে সেইটোকে কৈছো মই ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহা মানে বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে কিবা একটা আমি উপহাৰ পাব একদম বিশ্বাস আছে আৰু डियार नाब्ला सारा एमएलए इलेक्शननि सिगां गमारगोन ना गमारला रायजो राजाफोरनि सोंलु खेबनै खेबथाम रन्जन सारनि हियारिंआ केन्सेल जालांबाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ एक्स एनडिपिफोरनि जानानै रन्जन सारनि जानानै सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफोरनि जानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव निमाहा बिनाय रिकुवेस्ट खालायनाय जों खोनायासै गुबुन हारिफोरनि मेल मिथिङाव थांनानै प्रमद बर'आ एक्स एनडिपिफोरनि जानानै रन्जन सारनि जानानै एक्स एनडिपिफोरनि सिनियर जुनियर केसनि सायाव फंसेबो निमाहा बिनाय रिकुवेस्ट खालायनाय जों खोनायासै गुबुन हारिनि गेजेराव आरो जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दंमोन खोमा एक्स एनडिपिनि केसनि सायाव एक्स एनडिपिफोरनि गोरोन्थिनि सायाव सोर बर' लिडारा एक्स एनडिपिनि जानानै निमाहा बिगोन रिकुवेस्ट खालायगोन गुबुन हारिनि गेजेरावबो नेनानै दंमोन खोमा नाथाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ खुंथायाव थानाय समाव रन्जन सारनि जानानै सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफोरनि जानानै केसनि सायाव फंसेबो रिकुवेस्ट खालायनाय जों खोनायासै निमाहा बिनाय जों खोनायासै नाथाय 4 मासनि गोहो खुंथायाव बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा हाग्रामा महिलारि सारा एक्स एनडिपिफोरनि जानानै रन्जन सारनि जानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव निमाहा बिदों रिकुवेस्ट खालायदों गुबुन हारिफोरनि गेजेराव थानानै रन्जन सारनि जानानै एक्स एनडिपिफोरनि जानानै निमाहा बिदों रिकुवेस्ट खालायदों गोरोन्थिनि सायाव बिसो लिडारनि आखु 4 मासनि गेजेरावनो एक्स एनडिपिफोरनि जानानै गावनिनो फंबाय गावनिनो बिदा गावनिनो आंगो लोगो गावनिनो न'खरनि आं लिडार जादों मालाय मा जानो आंनिनो बिदा फंबाय बेबायदि साननो हानायासो सासे बर' लिडारनि आखु 4 मासनि गेजेरावनो एक्स एनडिपिनि जानानै निमाहा बिदों खावलायदों अफिसियेलि मावाखैबाबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै गुबुन गुबुन हारिफोरनि खाथियाव थांनानै रन्जन सारनि जानानै एक्स एनडिपिफोरनि जानानै केसनि सायाव रिकुवेस्ट खालायदों निमाहा बिदों हाग्रामा महिलारि सारा बिसो मावनो गोनां खामानिया बिनि थाखायनो आं खावलायो फैगौ 13 थारिखआव क'क्राझाराव मदि सारा फैगोन आरो बे समावबो हाग्रामा महिलारि सारा बा बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा जायफोर गोहो खुंथायाव दं जाहाथे एक्स एनडिपिफोरनि जेंनानि सायाव रन्जन सारनि सायाव जायफोर जोबथे सालायाव दं सिनियर जुनियर बिथांमोननि जानानै जाहाथे क'क्राझाराव 13 थारिखआव फैनो गोनां बे सानखालि जाहाथे रन्जन सारनि जानानै एक्स एनडिपिफोरनि जेंनानि सायाव जाहाथे आरो खावलायबावो प्रमद बर'आ एक्स एनडिपिफोरनि जानानै 5 बोसोराव जेबो गुबुन हारिफोरनि खाथियाव थांनानै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै एक्स एनडिपिफोरनि जानानै निमाहा बिनाय रिकुवेस्ट खालायनाय जों खोनायासै एक्स एनडिपिनि जानानै बाथ्रा बुंनो गिदोंमोन इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा सिनियर जुनियर जायफोर 5 बोसोराव प्रमद बर'जों दंमोन रन्जन सारनि जानानै एक्स एनडिपिफोरनि जानानै खेबसेबो बाथ्रा बुंनाय जोङो ससियेल मिडियायाव जों खोनायासै दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव एक्स एनडिपिनि जानानै जुदि बाथ्रा बुंनो हायोबा एक्स एनडिपिनि जानानै जुदि निमाहा बिनो हायोबा रिकुवेस्ट खालायनो हायोबा मावनो गोनां खामानिया बिसो नाथाय इलेक्शननि सिगां हाग्रामा महिलारि सारा बख'नो हामारगोन ना हामारला नंगौ
इलेक्शननि सिगां बख'योबा देरनाब्ला सारा उदां जायोबा जायफोर दिल्ली सरकारनि गोहो खुंथायाव थानाय आसामनि गोहो खुंथायाव थानाय जायफोर बेरेखा दला राजनिथिगानो नंगौ बाथ्राखौ नङा नङै बाथ्राखौ नंगौ बेबायदि जानो हागौ साननानै हयथ' रन्जन सारखौ जायफोर सिनियर जुनियर गेदेरमा सारमोनहा जोबथेसालियाव दं आरो एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ बेफोरनि थाखाय इलेक्शननि सिगां हयथ' मावनो हायाखै जानो हागौ। मानो होनोबा 5 बोसोराव प्रमद बर'आ खेबसेबो गुबुन हारिफोरनि खाथियाव थांनानै रिकुवेस्ट खालायासै निमाहा बियासै। बे 4 मासनि गेजेराव जा हायो हाग्रामा महिलारि सारा गुबुन हारिफोरनि खाथियाव थांनानै रन्जन सारनि जानानै सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफोरनि जानानै निमाहा रिकुवेस्ट बिदों। बे एसेबां मानि 4 मासनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गोसोखौ थान्दा खालायनो हास्लाबनाय नङा। बा बोसोरसे बोसोरनै जानायमोनबा बेलेग खोथामोन। 5 बोसोरनि गेजेराव खेबसेबो प्रमद बर'आ बुंनो हायासैबा आरो बर'फोरनि जेंनाखौ जायफोर इउपिपिएलनि जायफोर गेदेरमा जायफोर एमएलए जायफोर एमपि जानानै दं इउपिपिएलनिफ्राय जायफोर दैथायहरजानाय जाहाथे बिथांमोनखौ नैबे फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनाव जाहाथे बिथांमोनखौ देरहासार खालामहरोबा आरो बर' हारिनि थाखाय जेबो बाथ्रा बुंनो हायैखौसो जों नुहुरदों। सोलौ दिसपुर होननाय बाथ्रायानो जोबोद गिदिर। गिबि गिबियावनो आङो नोंथांमोन गासैनिबो आशीर्बाद बा अननाय मोनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। मानोना दिनै बयबो मिथिगौ एसे सिगाङाव दिनै आंनि जिथु जोनोम सान बेखौ नोंथांमोनहा जयैनो जों बयबो जयैनो बे जन्मदिनखौ इसोरा भगबाना आंखौ गासिबो रायजो राजानि जानानै जाहाथे फैगौ समफ्रावबो आलो गोजोनै सुख सान्थि खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखौ जाहाथे आंनो आशीर्बाद होयो। बिनि थाखाय आङो बयनिबो जानानै आङो इसोरनाव खुलुमनाय बावहरबाय। তো প্ৰথমতে মই যেহেতু সকলোৱে গম পাই আছে যে মোৰ আজি জন্মদিন সঁচাকৈ মই খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিব বা আমাৰ ভগৱান বা আমাৰ ঈশ্বৰে বা আল্লাই নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিব। আমি যাহাতে ভৱিষ্যতত সুখ শান্তিকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বা সকলো শ্ৰেণী ৰাইজ বা সকলো ৰাইজৰ কাৰণে যাতে মই ভালকৈ কাম কৰি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। নিজে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলেহে পাব। আপোনালোকে বিচাৰিছে না নাই মই নাজানো কিন্তু মই নিজে বিচাৰিছোঁ দে आंनो बिधान लाबाय जायो जाया बे आलदा खोथा मिथिबाय। आं बिधान लाबाय नोंसोर बिदिना जायाखै आं मिथिया खिन्थु आङो इसोरनाव भगबानाव आरज गाबबाय जाहाथे आङो फैगौ सानफ्राव गासिबो रायजो राजानि जानानै मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय। बेथ' गाज्रि नङा। जेन' दिनैनि मिटिङाव बाहागो लाफैनाय जोंनि एसे सिगाङाव लेक्सार होनाय बा बिबुंथि लाबोनाय बिदा गेदेर बिथां रबिराम नार्जारि बिटिसिनिनो EM आरो जोंनि MLA बिथाङा दंफैयो लेक्सार होखांबाय। आरोबाव दंबावो आरो আছে আমাৰ লগত BPF ओमेन BPFर प्रेसिडेन्ट सुप्रियारानि बायदेव बिथाङाबो दंफैयो। आरोबाव जोंनि BPF हान्जानिनो আমাৰ BPF दलৰে জ্যেষ্ঠ নেতা আমাৰ PMP বৰ্ডৰ সদস্য আমাৰ ৰাজেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউ আহিছে। আপোনালোকে দেখিছে MCLA আমাৰ জুবিৰাজ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছে। MCLA ইজামুল হক আছে। MCLA আমাৰ নন্দলাল মহৰ আছে। চেতন ছাৰ বসুমতাৰী আমাৰ BSU প্ৰেচিডেণ্ট ৰিঞ্জয় বড়ো ইয়দৰ প্ৰেচিডেণ্ট সকলো আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন স্কেলৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সকল আছে। সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছে আজিৰ আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিটো দিছপুৰ চলো যাত্ৰা ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে। দুইটা চাইকেল পাইছে মই লটাৰী কি বা হৈ আছে মই বুজি নাপায়। লটাৰী একটা চাইকেল দুইটা মই বৰফে ৰাখিছে মোৰ বাচ্চাবিলাক চলাই আছে এতিয়া আৰু ইয়াৰ লগত 10,000 টকা
দুইটা চাইকেল দুইটা লঠাই লাগিছে এই চাইকেলটো ল'ব লাগে না নালাগে আচলতে লৈছো মই লঠাৰি পাইছে না লটাৰী লাগিছিলে একবাৰে দুইটা চাইকেল 10,000 টাকা বাছ ইমান ভাল লাগিছে আৰু কি হৈছে আজি মই কৈ আছিলো যে আমাৰতো এতিয়া নতুন চৰকাৰ ইমান পইচা নাই অলপ দেৰিকৈ ল'ম বুলি ভাবি আছিলো আমি হেলিকপ্টাৰটো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰটো ইমান অখৰা ড্ৰাইভাৰবিলাক চালা আজি আহি আছে ভাড়া নিলে মই 50% দিব বুলি কৈছো মই বুজি পাই তাৰমানে এনেকুৱা ড্ৰাইভাৰবিলাক চিনাকি হ'ল না বহুত বছৰৰ পৰা মই কৈছো 50% দিব মই বুলি কৈছো ভাড়াটো আহি আছে বগা কালাৰৰ হেলিকপ্টাৰ বগা কালাৰৰ একটা আহি আছে মই কৈছো যেতিয়া ইলেকশ্যন ঘোষণা হ'ব সেইদিনাৰ পৰা আমি ল'ম এতিয়া আমাৰ হাতত নতুন চৰকাৰ ইমান পইচা অহা নাই ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ পৰা ইমান পইচা নাই বা আমাৰ দলৰ পইচাই নাই এতিয়া আমি ইলেকশ্যন দিনা যেতিয়া ঘোষণা হ'ব 15-16 তাৰিখে পালে ঘোষণা হ'ব পাৰে তেতিয়াৰ পৰা আমি ল'ম বুলি কৈছো নাই আমি আগতীয়াকৈ যাম লাগিলে 50% দিয়ক ভাড়াটো এনেকুৱা কৈছে তেতিয়াহ'লে বুলি কৈছো আজি আহি আছে 3টামান বজাত পাব এই তাতে গ্ৰীণ ফিল্ডত নাইমানি যাবা বুঝতে হেলিকপ্টাৰৰ গুফুৰ কালাৰনি এই গাছখিনি নহয় মই আমি খবৰতে নংগো সঁচা মই কৈছো 50% লৈ মই ল'ম তাৰমানে 100 টকা জাগাত 50 টকা হ'লে মই ল'ম বুলি কৈছে পাইছে তাৰমানে বিৰাট চিনাকি বন্ধা হৈছে চবেই আহিব বিচাৰে যেনেকৈ আপুনি এই ফটো ওচৰত গ'লে বা অটো ৰিক্সা ওচৰত গ'লে এই আমাৰ গাড়ীত আহিবি এনেকুৱা মাতে না য'ত 10 টকা ভাড়া লয় কোনোবা ড্ৰাইভাৰে ক'ব এই মই 5 টকাই ল'ব আহক তেতিয়া আপুনি যাব না নাই হয় না নহয় দিয়ক নাযায় ড্ৰাইভাৰ কালি কৰিব আনি গাড়ী ফै जेराव 10 টাকা लायो बेहाय नोङो 5 टाकानि गाखोनो मोनगोन नोङो आंनाबो हेलिकप्टारा बिराद जादों मिथिबाय बयबो रायलायो बयबो बुङो जोंनिखौ ला दा सासेया एडभान्स खारबोबाय फै था खिन्थु आङो 100 टाकानि जायगायाव 50 टाकाल' होगोन होनना बुंदों भाराखौ जाबायथ' खमनि मोनबाय नङा होमबा खमनि मोनबाय दा जेन हक लटारि दिनै ओरैबायदि दिन मोजां लटारिया आगोलाव जादों आरो मोनसे लटारि नामावथ' बेनो जाहैबाय दिनै जेराव 100 टाका भारा लायो बेखौ आङो 50 टाकानि हेलिकप्टारखौ भारा मोनबाय बास नङा होमबा बेबोथ' मोनसे भाग्य नांगौ नङा होमबा दा बेबायदि जेन हक এতিয়া এপ্ৰিলত বিহুৰ আগত নিৰ্বাচন আহি আছে এছেম্বলি ইলেকশ্যন চবেই জানে চবেই এইটো শুনি আছো বিহুৰ আগত হ'ব বিহু যেনিবা এপ্ৰিল মাহত 15-16 বা 13-14 এনেকুৱাৰ পৰা নিশ্চয় আৰম্ভ হয় তো ইয়াৰ আগতে নিৰ্বাচন হ'ব এছেম্বলি ইলেকশ্যনটো আৰু আমি যিমান শুনি আছে আগৰ নিচিনা নহ'ব এইবাৰ অসমত একবাৰেই হ'ব তাৰমানে আগৰ দিনত আমি আপাৰ আসামত একবাৰ আৰু লোৱাৰ আসামত একবাৰ মানে 3টা বা 2টা প্লেচত ইলেকশ্যন হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু আমি যিটো শুনি আছে এতিয়া একটা প্লেচতে হ'ব বুলি আমি শুনি আছো এইটো সঁচা মিছা এইটো আমি পিছত গম পাম মুঠতে গোটেই অসমত 126টা সমষ্টিত এক দিনতে ভোট হ'ব বুলি আমি গম পাই আছো ৰঞ্জন টিমাৰী জেলত আছে তো আমি অনুৰোধ কৰিম ৰঞ্জন টিমাৰীও ওলাই আহক ইও মানুহ হয় ভুলটো চবৰে হয় মানুহ হিচাপে ভুল থাকে ইয়াৰো ক্ষমা দিয়াৰ ৰাস্তা থাকে আমি কৈছো হয় আমিও জেলত আছিলো জেলৰ পৰা ওলাইলে কি হ'ব কেছ আৰু আছে আমি বিটিচি চুক্তি হোৱাৰ পিছত 5 বছৰ পিছতে মন কেছবিলাক শেষ হৈছে তো এনেকাই হওক তো যাই হওক আমি আমাৰ কামটো হ'ল সকলো শ্ৰেণী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰাটো আমাৰ দলৰ কাম আৰু আমি এনেকৈ কাম কৰি যাম আমি কৈছো বাথৌ ধৰ্মৰ কাৰণে সংকোচত 50 কোটি টকাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো বনাব বুলি চিএম ছাৰে সিদিনা ঘোষণা কৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি সনাতন ধৰ্মীয় হিন্দু ধৰ্মীয় এইটো আমাৰ ইস্কন ধৰ্মীয় লোকসকলৰ কাৰণে সেইদিনা 30 কোটি টকা আমি ইয়াক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে দিম বুলি আমি কৈছোঁ তো
তো এনেকুৱা আমাৰ বহুত আছে যেনেকুৱা কোকৰাঝাৰত আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামত 30-35 কোটিৰ আমাৰ প্ৰজেক্ট আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত আমাৰ 30 কোটি প্ৰজেক্ট আছে এইবিলাক আমি অলৰেডি উদ্বোধন কৰিছোঁ আমি কৰিম সকলো জাতিকে সকলো ধৰ্মীয় লোকসকলক আমি যেনেকৈ সন্মান দিব লাগে আমি দি যাম গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত আমি সেইদিনা ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছোঁ ইয়াতো 30 কোটি আমি দিম সৰ্বোচ্চ ৰাখব সেইটো বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ নামত 30 কোটি আমি অডিটোৰিয়াম বনাম এইটোও আমি বনাই দিম কোনো প্ৰব্লেম নাই সেইটো মোৰ পকেটৰ পইচা নহয় এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা বনাই দিয়া কি আপত্তি থাকিব লাগে ব্ৰহ্ম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ কাৰণে আমি 30 কোটি আমি দিম সিহঁতেও মানে এটা কমপ্লেক্স বনাব আৰু আমাৰ আজাদ ফকীৰৰ নামতে আমি 30 কোটি টকা আমি দিম বুলি চৰ্চা চলি আছে আমি দিম